Hoćete da nas apeliramo ili ćete da sutra? Danas. sutra. Bilo danas. Možete. Bilo kada. Ajde dobro, onda će da sutra. Da. Možete ići. Kako će gledati kad imaš nos? Dobro jutro, sestre. Imamo male loše vijesti. Koje? Ukrali nisu ispite. Ovo je Trojičko ravnatelja. Ti, to su još loše. Ti i ti. Ajde. Sad. Jeste li učili za krađu ispita? Ne. Imate li kakvu vezu s njim? Ne. Vaša imena? Brus Baričević. Mario Boj. Sljedeća grupa. Ajde, sljedeća grupa. Evo. Čekaj, idete vas troje. Jeste li vi čuli za krađu vaših ispita? Ne. Jeste li sudjelovali u krađi? Molim?
Jeste li sudjelovali u takmičenjima? Ne. Samo vaše ime, tvoje? Tina Švarc. Tvoje? Ela. Tvoje? Stella. Samo stići. Idemo sada Baričević, Antonela i Mateo. Idemo. Jeste li vi čuli za krađu ispita? Ja nisam niti znala. Nije. Jeste sudjelovali u njoj? Niste već. Dobro, imena? Marko. Koga vuko. Evo. To i niste baš ništa. Prolovnici. Ne gleda tako. Pošaljite sljedeći dio. Jeste? Ko još nije bio? Idemo. Rogić, sam ti. Dobro, onda ti idi. Jeste li čuli za krađu ispita? Ne. Jeste sudjelovali? Ne. Ime? Ivan. Jesi? Sada pošaljem prvu grupu. Nema da više. Hoćeš reći da više nema? Ja, naravno. Da ti je rekla da prvu. Da li cijela prva opet dolazi dobro. Prva cijela grupa, ajde. Što se sad dogodi? Gledala sam sad je tu malo sumnjivo. Vi zove brz, to je malo opakno. Sam možda si voće tako ću da. Ti si Mario. Pa možda isto. Pametan si onako, po imenu. A ti Đuri. Onda se već malo sumnjivo za tu krađu. Baš mi ne želite moći, nego okrećete glavu okolo. Ste sumnjivi. Dobro, možete ići. Hrvatski. Ajde riješi. Završi lako. Samo niko ti Dad. Ti nešto znaš od krađe ispita? Kako baš ne da smo mi.
Brusa, Marija i Đuru kako vraćaju ispite natrag. Brus! Idi po njega, Dominik. Skriti, što sam? Ne bude tu neko. Ej! Nije to. Shit. Paju. Đuro. I ja. Čula sam da ste vi ukrali ispite. To je istina. Možda? Što? Ko vas je vidio? Ko je vidio? Nismo. Koji vas je učenik vidio? Ivan. Ne. Kako ćete ga pozvati? Zašto ste išli ukrati? Nismo. A kako kad se rekla da vas onaj Ivan vidio? Vidio. Čaraj. Pozovite ga u vrtiću. Pozovite ga van. Da uđe. Jeste li vidio pronavu? Da. A koji su to bili? Brus, Mario i Đuro. Jesu to oni koji su sad došli? Da. I koliko su puta provalili to? Samo 2. Hvala. Tak. Dobro. I na mjesto, a Đuro nekako i roditelji su radili. Ne samo te rješavati. Krajem školske godine, a Đuro se dosta popravio. Osim što je on, dobro, Andro, danas, kako znate, je davni dan škole i imamo malu promjenu. Neće biti škole, znači možete ići doma